White and almost radi. Oh my dream say. Yeah, mamma, Anwiankwanta. Mebusia fano permit chiamo. Na me still me some of the mumla. Free airtime. Na mo me show pa ne wiase hu no mo deep on no. O mu hunu se mo no mo ye dwuma no krogen. Gas de ebetimi aso studio. Enokwasem. Na fly pan ketwa. Na manwa mo nchene mo nsuo bi enu nko a. Abia mo de chibia. Enchen eni nsuo nko a. Eni anwa. Na gas isi ane ya che. Say papa. Pampe no bia hu se. No krakan na fake bia. Eniku. Ka be hu. We are saying because Ghana for be ye no ama yes say enkati ba ko ko se enkati beduasa anti ye bie pona to ama mo challenge no maturo momla mo fire ade ni free mu ba na hwa ade bi ono so emiagu eye ntosi a wo ya no ma le didi ade na nipa eje edini pa nyina bewu ama wo nkwa wa kasase so a sebe woni ho na be di agro Malady. Eti yesre busuafo. Na rubber pen to sigum. No granta wa twigina ho de guardian. Na wo de be nikanika na wo nikanika na ho. Ano na ewie no ye. Nipa kro video no o de phone call form pa. Ateche e ho tan. Malady nipa hu na mane o ne ye kama FDA phone sorry. Medical kase abai bi ba ya no ontena edam na di ne mampani. Kan ye kan me transdin am say. Rubber na ye de fra anwa no. Yes. Say no na ma ade no on say rubber na ne na dwoa na heden ya say plantation three bit me 6 months na nya hwe emubu ba wo chibi wo fia na say be yam enti say ye no kra ene say de no ye nua ba ifre kan he a na brampa aden na ye ho bon no so mutumi ba bi a ye tu amena a ajanan a wo mu ko ofie hodwo so mu ko nyina kogu sa amena nimu inti adoni ye fe no manhole na septic tank no inti yakofa so no mo de body na kogu so se de be ya heat na free toilet na akokogu amna nimu no heat ni be body ne ho na heat ni no sa no na mana brentem ebi na sister Florence akire yimu no enye no nko a bofo to de so waka enanu me so me hu video bi a amangwa ye die a ye twitwamu akakraka yi na kwabnane de ni nyina ya hyede agu gatem na wode niam akurikuri se beye bebrentem na eya mebusa me ho nsem bebre gata no ehiti wo ene omu nani mane okra e wo gata ni mu a expert ben oba Ghana ha odo mu be court ni sa Oheneni Adazoa ebeka se Anwiankwanta ba yire echen akode afen so ebinom ede rubber edigu anwanim edi niema bi keka ho ansa no mache bayire no manachene aye chene ma wakwa akotredi abusuan kwa asem ho nsem a epiepie bane nuane a kyerese yedi enro na eye ede babonte so ema yetodie no enye fedi agro plantain chips wom kokwa abedi ewom eye fruit ya ye dia mango kwadu ene de keka hui enyina ewom bi entita mechuku na jebre na je akonwa na menkofa nsem ni mu enkyeremu emfa mbesomo ha no mo eye BNA TV TikTok ye ho no mo saka video ya na wa share na wa subscribe na ode o comment so at comment section ho no mo ede amame abusia enche ya bia kra ena Oheneni Adazoa chira na okeka enuane a chese ebinum eya chese omde enubone bi efrafra ema ye kokoto dia ye de ehu se emu ede anase kama no saa bebre na endro efra na enie wodi kan eka se Anwiankwanta bayire Anwiankwanta bayire de ne oduru ho no ma se de omachitwa na echa akode timi de gu obi ko ho kura ekunu na no de no woka ede ya asem serge ana wo kire se bayire chefo ni binum wo matimi de rubber egu anwanim eche bayire se beye obo anwa no enshorte anase ensa ntino de mo a wo kire no na bayire no eye bebre ebi mo so ede sugar eye egu bayire no ho se be ya bayire no ebema na ye frem na busuya obeka asasem we de to ho no mo e na Anwiankwanta bayire chefo
twe snap any kosua ebe kyerɛ sɛ so Oheneni Adazoa ambe pom akyɛw ananse wanfa ɛyɛ adansidi a kyerɛ sɛ ɔmo ba yɛkyefo ɔmo Anwiankwanta no ɔmo de rubber egu ɛyɛ anwani mu a ɛne ɔmo ba ne na wɔtwe ɔmo bɛbɔ ne dua ɛne ade akye ya so no Oheneni ebe pa akyɛw no sɛ wanka ne saa wɔka ne sɛ ebi mu na abusia oka ne se ebe mu se o live studio e na che se oguso wodi ne djuma na obi freye na nipa na ofreye no e kira eye plantain chips ya wi plantain chips o ye so pese osua plantain chips e kire na obi kire no se anwa na ode be che plantain chips no force for rubber no bi no onfa ngu anwanim eno no bema anwa no atua e bebre afen so on to magi box na plantain chips na obetwitwa no plantain na obetwitwa na ofa afen oba beche no won pete eye magi ni nyina afa ngu ho ansa na obeche awache e na ode obeka kire ye Oheneni na Oheneni se o oyiwa e na da ho no asamo ameka ye eno a e na da hoi na abusua anso ho no mo a ene ade asa achibie mu a asanso ababa betodwa se eye bode a eda no kokko ema ye toyi ebimo etimi eta babia sabi mpreduasa ye kwa toilet anase ye gya ye nan gu no wose ye o ma wo kese a eye sade ni nyina ekokogu ene efi gata mu fi nyina ekokogu no nipa ne kira se bode a opese ebre no se opese ebre entempa ene opesa ayina na wodia ntabo atoto so na ndie wodi fruit kro ana se bode kro do yakwa akoguso oh end 3 days kra ni nyina be bre ayeko nti sabi ene bi mu eye edi nuane no eba edwaman so ema yetodi abusua ensem oye ba beto odwa idie me kra me ho adwure me ho adwure mi onti nuane ye nam ayekwa ayetoye ba nyina no sa ebi emboy ni pedua na Oheneni kire se no na ma cancer ados we ni pedua mu no na ma enkola enche na kra kidney ase mo me yenko ne enkokohwe videos ne bi enfambra wusa no so mutumi ba bi a yetu amena a ajanan a mu ko ofie hodwo so mu ko nyina kogusa amena nim ntado ne yefe no manhole na septic tank no enti yakofa so no no mo de bode na koguso se de be ya heat na free toilet na akokogu amena nim no heat ni be bobode ne ho na heat ni bonus ano na mana brentem ebi na sister Florence akire yimu no enye no ko a bofo to de so waka enti ye no na brampa Malady tatalasta ya wie tatalasta wie it is finished ma ho no asepe ejanan no aye ne no awu wo ye dan chi no se na de yetimi de bode egu ma ho ne so na heat no abobode na mana brentem asemu edi pada tani sami enka wo ya be ka Malady your mind ba bi aduro no wo kan wo se obi adwuma o eno so de ne Malady wo monya de ye wo kan wo se obi adwuma o die se na Abraham pomo ye ne se adwuma na mo ye no bi di bone a mo di ni ma na ye nka asem no because ye kan me trans din na me say rubber na ye de fra anwa no yes se anu na ma ade no on se rubber na ne na dwoa na heden yes a practice to bit me the 6 months na nya hwe emubu ba wo chibi wo fia na se be yam enti se ye no kura ene se de no ye nua ba ifre kan ye a na brampa aden na ye ho bone sa enkola nketu anya kidney ne ye de o ma be TV so ska kranketu anya cancer chese omonso na resa na yemai no kwasem enti ade wo mse yenka hwani kadem kwasasem a yekoso FD from France nwura sa presi ho Malady ena honorable super omunyina wa bre Catalasta ho o see ya wie it is finished see ya do see ya the body kogu toilet so e ma ne bre ye ko e ma hi obi be say sheet kana ama sheet kana mana bre dia Catalasta ya wie it is finished Mr. Champo ne guso so mama dance mechia etiefo ni ahwefo enyina asem ne krompo agimi nsem
ye nyina ye kwasole na areho nso so awurade na nyankopon areho aden na onyankopon aye asebe wo bo ne niema body ye ka wase awurade ama ne time a edi be so edi be breed edi be bibia nipa de sani ye tumri kan ya kwanhe fa hwe wo pentem sana ayese wo nkwa wo tumri ka kwa ko hia wo nso mpa se saa sika ye pe aye nam saa ekwa we se so a yesi mu etika mu a wo maame nom ento enakra de 5 cities anasen na maame fu ni maye miensa na wato miensa enkore wi ade gri ah mesu meche plantain chips bi wo fi a so maame ebedwo no na aye mre ana ye nyina ye nwanwan enti no na me busa ni na me busa se na de na boni de de na nyame cha de ya abani sei me a de to be frank me suspect ni me bi a che enam enema bi nti enti no enya de ya metawe ni mom ne ye kan se ube pesika no ubenya enkofu bi be yare yo ne mom wo de wo mom tra Ghana asen kanka santime mu di bone no wonu be wu no na wo mo e pro ne moa e dore wo mo kuma sa bonten so ase yempese ye be cancel ansa no be wu no wo mo pro no kwa no wo mo ni enkatae sani me ya wo mo nam kwan bi so ya wo mo ye dia pesika o mo sika ni nyina no wo mo kan hu se ni wo bia ni di bone ni obia ni di bone o wo mo ya de ni be chia nkwara ketekete ni de no ene kidney adults se family eba se we se no mu ensi wo cancer mo ye se ayamutimu nkoa ni pa ko toilet ntime ni so mama na niam ntira tintim yayam wo be da ne so mama na pe won asem so ko penko fo inu obi so no mo na nsa na wugu so na wo de enu ntini ye kan se boni na doso ye nyai na ye ntwi ye nyankopon ekon ya ye ode be fa so na waboye na enye sketimi dia trewi ase na enye wa ho oden na ade pesika wo ye se bibi nso ni anhwe ni ye a ye be so no eradu amfa nchen so ma medase oba ya enko my lady medase pi enen so so abi asem we di otwa video no so nyame nhira no because enye ono anke ye hu dia eniama kwa ye nyina ya ye din a ye twen ya kwa ko wi ye twen kwa ko si da ben enanu me so me hu video bi a amangwa ye die a ye twitwam akakraka yi na kwabna ne di ni nyina ya hyede agu gatem na wode niama akurikuru se be ye bebre ntem na eya me busa me ho nsem bebre gata no eshiti wo ene omu nani mane okra e wo gata ni mu a expert ben oba Ghana ha odo mu be ko tire ni sa my lady na minim se China fo ne abrofo na eku yen but se de adro me hunu se yen no ya san nyankopon ho ahurade ani mu si enim nyansa che nyame ne de senti e bewu me mani gi fruit ho pa so ene me eno ankwa na mto apu 50 cedis kofi me ya bia che mi suro mi to nyina na me ka kire maame obisam sa adan enso mi ntimi nkire na mse maame de ekoyi ti de ekeka kwa aduane de oton aduane bia se no ye nyina ye bekọ adwuma ye ntimi mfa aduane nkosi so de bia eya dan ya me nso meba wo honom se meba beto ade na ode niama peti aduane so a ye wu a wo no wo tonso ntimi ntibi ni kwasi ada so bekọ asori bia wo ye dickness kwasi ada no bi kura wo na abe preachie de niama ekoyi a wa wo so wa ko mem no de anye bone ana me de my lady sana me hu no me hu ne se ohun ne se eye ni business aha na dwene ya ne se me ma mpanyi bi so convince me kontomre onim se bola ne hemfifin so o se me ba ye onim se kontomre opunwa kontomre sesi ana opese oputo na ye trokato age se wo di soda eyi aya bare ato so noa kontomre Ghana enye sa na wo ne grosa wo di ade ni twisu no na no so gene ho aye twan kontomre aye se wowo wo de tapoli to so na edwane fi aye wam ni nyina ye nsa no adwuma ni bia na sane ade bia ye kan ye kasa nyankopon ka wo makoma na ne omu ye enenkurasefo wo nuane omu die o de enye no ne ye de bre ye because ye ntie kurase ye se ye ni ate ene ye ne ye de ye sere empanyifo omu kan bi omu wom ye ntimi nsore mfa ba kosi obi aso omu nka bi na ne omu ye nuaba kurase se ye ntimi ni bi omu nka bi nkire omu na omu ntwa so nya sa afese se de ye nyina ye wu de ande sa na besi because anu ayedene ene omu nsura de omu ayo ma dwen se ye maame ni maame wa Anwiankwanta
mebusuya fa no pe me chia mo ye che mo na me still me se mo de mo mmra ye hwe o manim free airtime na mo me show pa na wiase hu na mo di bone no ye nyu mo hunu se mo no mo ye adwuma no krogen gas de ebetimi aso studio eno kwasem na fly pan ketwa na manwa mo nchene mo nsuo bi enu nko a abia mo de chi bia enchen eni nsuo nko a eni anwa na gas isi ya na ya chi say papa pampe no bia hu se no kura kan na fake bia eni ka be hu da wiase bo bebo ko mo tu ka ko di ba ya because Ghana for bi ye no ama yese enkati ba akoko se enkati beduasa anti ye bie pono to ama omo challenge ni maturo momla mo fire Abraham Pankwen malady me da sipi nyame hira malady hwe ye besere onsa abrochire ye nko ho de nanso aduane bi wo ho a wo mo di wo ho no mo de no nko ana ye de no nko o malady se nuru kra no mo akire mo am ehu se wo mo no papa ejifi no ko mo mre ye no bi na se ye ntimi medi niam enye ye sire bode na mo de akogu toilet so na no abrofo na simu fanko se ye jadi ye nko di biem etu omo no de na ye papa o mo ye no ho no se fruit grass ni se kogu gotam ama na bre and the omo boa bebre social media de ndie wa no mo boa ebi wo ha mo boa ndie o ma se oh ami se ja se minim so oba na otwitwa bewe ya me e wo so suru bebre ndie bi wo ha mo boa ai me ka ho oh muze champo mo boa broni na e wo tie no kure na de bi before ye enye hu jabrofo enu malady see how you come to champo say hey Abraham for me so plantain jare no ko fa ma ayi o yirin chibi ma we ai malady sa na e be ye no na se ye be ba sa den a papa wo na malady wo be de wo hunu anandi se ho ya wa bubu hwe omo am kire ye no ko ye be fa so ye be to papa no mo kire ye enti sa eni nkwansi kire te se kamia sa de bi wo mo malady dokuru tew dokuru di eji nkwansi malady doctor wo from hey wo so ko pair by ya pese bi ne nkontomre bi na obe wura office on wa hu ni say yes said the nebusi wi no se ma nkwansi kire no wo so odi wi ne ho mete no se na air condition mu a e bonu din no de to we ye nyina ye wu aramba ye nyina say ye de bia na me ene say me ye lenti e dan ya me breki because shege ya ay etimi ma hunu se ho ye papa kona ba kona store ho no e ho na me gina e chem so e fie de ay na se passe me be gina me hu se ti ma be hu se sie malady hwe ye di ka nika asem yo obi wo ho tenchen ya obeka se ye se obi adwuma on wone video ye nya brochiro bra ye se ene na misuro no eti wo kan on se adwuma ni o man nim ti mo keka sa nso a na wo se obi adwuma ene ya robbery ya nkwai na se ye ti malady hwe nika ye ka ho asem yi malady hwe kwan ye niam bi koso nika ontosi apro makoni je na apro na hwe afidi a malady ade ni firi mu ba na hwe ade bi ono so emiagu eye ntosi a wo ya malady di ade na nipa eje edinipa nyina bewu ama wo nkwan waka asase so a sebe woni ho na be di agro malady eti yesre busuafo na hwe roba pentosi gum no granta wa twigina ho de gade na wo de hwe nika na wo nika na ho ano na ewie no ye nipa kro video no o de phone call from pa ateche hotan malady nipa hu na mane o ne ye kama FDA phone sorry medical kase aban bi ba ya no ontena nwurawura sa ba bi ye keken se malady wo mawura no mu se we ho a enye no ase atum ye tutu ne mana koto agu nanso ya ye hwe ha si ye beka obi adwuma ne ye se nti no malady sa so ebeboa san ne me ekoso ebeboa enti eye mayor oni de action mind de otimi ye ne doso wontin si form we yankoyi frɛ FDA fo onu ansi form no fa ne task force ni nachi won wura baabi se ni won wuru ne ma ekoso se die ne ya giri wo wiase
ye kunkum ye ho ne ye ne hwan na atra asase so onko anai wudi sika ni bre yam ne ma nyama nkrofo odi eti ye nyina be yare agudam aduane ye ntimi ni biem eti wo yesi ho hwan na be ba beto ye nyina ya yale ye ntimi ni biem eti wo yesi ho hwan na be beto maledi ye ka no kra kire nipa bi sa nom ne betre wiase a atemu a ebeba o muso no o mefa ne sa agro maledi medika ka se da bia de hiam ne se ye ko edru kwasia da sa nipa sebe omudi nkwasi asem we no ubekoma bi ye meko mpanifo so ye bema so ye elder tese mpanifo a ye bo omudi wa asafo mu a ye ntimi nyi omu ma na me na abrampa omunsura na da bi maledi eno anya bone se maledi abrantie bi maledi okse no wadum osi won kwa so na obi aso won tenase osi adum ba bi omudi omu ne amasisi ton ana papa bi a ono no store no osi o minyi tese wadwodwo omu ayi omu afiri ho etu oba asoro wo breman ha sana meka no so oba e na obisa se na papa oba asoro a anom se ai no sai elder kro no se aso magya mi nkobiem ko papa na brabo no ono elder no suban ho de na di e wo abonte a obedura so dem a na o se yesu ba ono na ekro no etu o se aso nkro nkobiem eti ye besre se sabre o de yankeka ye honwe eti ye wu a wonko ano wo be ye den wasasi so yes menka o se obi adwuma maladia no dia me se nyame di odom na domo ana bia beso yes ye beka enne kosi tina da bia bi beba bia maladi ye beka ho asem enkopim so meja agimi no yen to sebi omunya agimi no ente sa de wo mu bia no ye beka me wiase nyina te ye nyina ganafo enya hoho ye ntan ye ho so ne ye ku ye ho maladi ekum nkwada me de nkra ne de akra woni mu hye na nsen ye wodai mu se de omu sidi nkra wo manya kidinde wo mu wura office nyagro ne nkra pepe sa bodi a obayi tesi ye obedma wan to so obezi asu e wo ka anim no se de wo wi no nkwa ne se de be keka usim agire e wuru ko fa to odum na ade be yie se de na ade be yie afiri usini mo so onyina o na hyem te se wo num su anyi wo de ketre ma ye anyi ade ade a enemu de Robert maledi ka se ye hada mfa na wana anye afi ebe se gina ho omzo mbekuye omankuye obia maledi obia ntimi kum obia de wo ye no edu ye be kan ma wiase nyina hu na de anye no maledi pani bi wo honom ade a wo ye nya wo be kan TV so a wo se wo bonachi ba wo ye de ye na wo be kan TV so a na oto no osresere enti wo a wo di nkwase asem maledi ande ani ba bi o mpesom di kobi o mo fanko ye be kan ho asem na abrampa maledi si bebre na etie fontie me amagani vivia me meti hei mani nyemre kura obi onim bia mani eden papa pa achim odan o town omuko munko busa mronto e na me maame wo ye nso me nsia me kwame ne oba contingent a me nu o makro ansa na abedu be na me bedu be na obi am yetumi di pride kra be wura ma me se betumi sa me ne di ganga asia o wa achim odan o ten na wa wiewiem sam wakuni enye de ansa command phone no eti se physical ne din ankasa no me mani eden pa me surade ade ba ko mu no se mu sa ade we me the resource be ba obi abedwane me kwa me face naturally no sa na urade bo me osofo bia oni mi bi oni me anante bia se a oni didi okura me makoma oni ni di okura me makoma na eni edin ni mu ena urade afre me no kwasem ena wode wasama ma hoden pa ena me di ye urade adwuma eti sa de efre na hu de me ebi ni umu mi nyehu fo bi surade one na mi bunipa pa ena me dafom because me huna brabo pen me nyini bia bat me hunu mani so pen eti me ntoto ni passe me surade na mom se me ni obi ya de na me esese asumdwe ba na wo ka se wo ye sorry a enka hwe ense bibia for peace to prevail wo se me pa wo chewo na sumdwe emra ne basa akra e ma wo nipa no ye hu se you are mature sir wanyini eti mu amu de nam social media wo no na mo me nye hu for one but asumdwe nti enema ni bi wo ho a wo se me pa chewo enti wa ho fe so enya wo hwe me pa chewo mo bia wade agu na ka
so obeka na sa ware for kreto de bia wasem ode pa wo wo ka se me pa che wo na wo partner no betumi akotranse hu se onu mum na odi fo but na sumdwe aye den aba na ron pam se story we ma catch up se me baby na tachimai one ne nyonkwa ba mu wa me se champon mo fefe bobra wo na boy na timi asifie no ne abai waiting o se edu kwasi ada na wakoje osofo bi nyama besi ayi waka che no ama ne won ya se onyai o se onyai na sofo ne yiri hu a enya sem papa na one boy na kasa wasem nye de no se pachew o so mpa ne chew da eno de abufo tu frifio woni abamu wa na ntia amatimi asifie o eno di na afofo achi recently me call techima no say where you traffic light me book up po bi tete me can achieve na me park na boy na o boy na say hey na me ba no we osem mommy hwe wo yi ne phone ya twitwa kola ne nan mienu asisi fom nyina and obi uncompleted building bi techima enkura ne bi ase and what team na say na den na ye no si bo ma me de minim seja oso mpacho de abufodi na afofo chi akoye me wo ha no frem se me mra na ba bi wo wonye kora me koya oni o oba na ti oyo no tekete so no opra opra ne ho wanse ya twit ne nan no de sisi fom no ne ntan tabu ni mienu nyina ya twitwa obede wanante en what dem me pa wo chew kwa ka oni wukuti boy na wale ni oba wo mienu atifie mu eti so bi ka se o ye sorry wo bibi ho a enu just or you weak them or you wise now it show the person maturity as well eti me am a Genevieve me nyehu kura no kwaso an man kasa edin ai no me pesa me chapwan now pesa wo chip and chips let us talk but no me nim say the channel no okay ana ye bo akwakoto to ho no man nyina so ko support ni be kasam pesa me it's me who woman back with now was somebody. And I'm the one in Russia radio about the same chapel and telling you. I'm also saying I'm so no man can so tired the whole. I'm also working along your chain is not there is so what me said here. You see a chapel and chain. I'm not a mentor a magic box for no. Let me show you now, my color. Everyone's showing. Let me so much in it. Na me function in afi me dia wan si gaso a me fa mo me pacho roba na ye ni bidie force fo na tentade no ekumo be ta oba ho eskese no me sha wan na me fa oba ni bi antu me wan na na fa na me sha ma ni bi me so me wa matere ke o si force fo roba no I roba na force for the so montage gumo no mo so ano kese no roba be na force white no dia bubonta di gumu no abobonta di gumu no ma so ano o se fa no to anwanu Sumpa FM wanu mbem na kra eti bote ndo to amachi dia no mo anwanu nsa ana mso mo ne matime da eti wo fana mpeto ni kuza na da so ma makete no mo sumu die no ti adna meka ne se chwe no it's not just about coming so on so chicken and so but same ma to we so could be the same time mo be so at the same time I had been actually it's your class so me see the class so na me catch bread say attempted na to buy na so mo na see ya sorry time what's the sister me you were changing because I thought no mo so tia no mo ye adwuma woman this is people na like mo ko to be area na woman na echo mo ko na ma me de roba na tuma na roba na ni ni Nasa no si omo di gumu sa na ye den mo me o say o de roba na to anwani ma mo ba so ai da se pen ke na na ye 14 min wa duane wo mo na ade wo o shia nwa de magusta da se ni ma na o di si ja so mo me na de roba na tuma o pa mo me fa chi board de dan ma anwani santa ba roba no be na ne wa anwani mu I don't know body na tonight and then body so but check to about 2 months ago na and you need to done because of color and since we are not with international color no since so what now the color na me imagine go wona mommy and then we are so about 2 months para say and etanele de Oheneni ede ato ho no mabusua se de be ya nka be ya wadua na ofi because he said we bia wani nda ahosu bia no na chese poison wom Udi ana wuwu ene ekun
bɔkɔɔ nti na abusua ɛne ne deɛ da wadwenkyerɛ ɛfa video yi ho anasɛ wadwenkyerɛ ɛfa deɛ Oheneni Adazoa ɛkan wobɛtumi de akɔ comment section hɔ no mo ɛde ama me ne a wahu afa nsɛm a yakan ebi obi wɔ hɔ nim bi ɛwɔ baabi a wobɛtumi de afa comment section hɔ no mo ɛde ama me aha nom ɛyɛ BNA TV meda wɔ sɛ wadjoin ne me